Hello guys, welcome back to my channel. Tunia hi unboxing video ne bol dio hin art material bol ma sangin thu thamkhat ka sai no me. Tunia unboxing bol dio hi kai ma ma chama a material thoi kai ma ma chama cho ding la ka cho do lo ding hi chi a chu date for 14 July nya hi status chi thil khat hi chi kimothem data sa kan ko hin aban le koi tawang chi cho na ding ai ki tho pinum oma le in thot ding ai donation tai mai kan ko le ki paum ta in chun e ngai lu mi tham kha jalin sum hi tham kha ni nang lu nin ma se pen ai kapu pa sita kapu pa in aman in thot ma se pen che wa cha ban bana aban bana hi loi le pai ho amin ho wang sei do da tang katen amino chu chi light screen a hi kain koi ding a hin ta chu bal amo si hin sumin thot do ho si kan khol khoma July date 13 ya hi sum hi thil cho na kham se rong heng tan chi ya chu July date 13 ya hi phaya sir go vai phai ama Amazon account apa na hi thil ho lu si ama kan order sa hin July 13 nak ni order hin chu ki order ho chu khatvinia chu ka in hung lung a hin phaya ko na lai ka kom chan ong thun na dinga hi palena ko chang te ni amani po pi na amani chunga ki phatu ka sen ke tale icho jo si order he dinga hin thopi sir go vai pay ama chunga ki phatu ka sen ama hi guitar theme ta hi guitar kang je masat na pen hi ama sir go hi hin ama ko oja ma sa pen jo hi ama ni ki ha tho pe le jing chi thil cho na dinga hi sum ama na thapa in to pen e chana ma pan la no ka chunga thil pa bol ho jo si chunga ama chunga ki pa thu ka se ama jal le sum hin to ho jo si tha chom choma a hin thil hin po ho jo hi amo jo si chunga ki pa thu ve velin ka se a he unboxing ni pa dio tan khat khana in bol le che ma sa pen in chi na video te chi pi ha chi mechanical pencil kitin chi asai si hi le na a pencil 0.5 mm slai anni ba kya me alit anni ti ha alit hi le 2b he 2b ane slai eraser khat to jawe chi ha le jelly roll white pen fine a size ho hi fine medium to the ball si hi abana hi bana chin chi le eraser hi tombo mono eraser kitin sunga hi chi eraser pencil ya chi asunga ko ani eraser extra eraser hi sin abana si pencil hai pencil set 12 piece hai I mean hi beyond your 12 sketching pencil kitin chi box a box hai chi sung phần họ đang chặt to kiểm tra a great dung ji ang ne om ho hi 3 hay sa ki panin banai pi hom 2 HB 1B 2B 3B
Bana 4 5 6 8 abale 10 10 b chanumi asada nan ko value chan chila ko a thickness hi haze pa he ngat pe na bana sa che 10 b sa pe ni so ani ko value 12 set bana alin hi khat amin che 200 wow see full set pa de da ni meu si dang pa so pi mo chi okay asongai chi o mi ya ki mang hang be ko na dan nan da ko nyang to be tong ga ki okay angel bear wow see sketch paper dan he che yan kya kyo music na din 120 GMS 16 sheet sketch paper kharang jawin asanga adam mo hi le thêm Selayang hi pencil hoya grade dung jiang chi si graphite pencil la ni selayang moi H to B grade ho 8B 6B 5B I mean 5 H chanu me hard a chipa hi le charcoal pencil selayang moi chi thum hi charcoal pencil chi to chi soft ya chi medium chi hard alayang pa le chi graphite pencil mama ai wala chi hi apu mai graphite dani chi le thinga hi a chi apu mai graphite pencil singa hi le chi chamcha pencil him na di chi ya le pencil extender akitin pencil ho ang iza ang chambal phale chilai to le che ki jang be thena lai ti nai bana chiwa hi le paper stam akitin paper ho ki zila ki suta ai a size jo chi large chi medium chi small size chi le gum eraser giti normal eraser होता बंग है जी बाजार ला की मुँह बना eraser खत्म नहीं चाहिए ची eraser है ले कि मैं इधे दाना कि मैं थे needed eraser की तीन न्योच खना ये होल लूम नौ ले थे कि मैं ले थे so ही graphite है मामा stick है stick पा है जी graphite stick China पे नाम ही ले चाहिए ले charcoal stick Jiang hi hard medium soft tin China pe na hi hele sen paper ki tin chi pya ke mang han ta le chi ho hi blending stamp hi paper pa hi hi nian phat le asu thing nang yong te ai lo le chi tombo mono eraser chi ho ta chi lai pa hi mana chi hi hi Chang hi ta pu ma hin chi pa kho a him di te ale chai kinol him thei chang sen paper ki te chi chu hin set lai sungam si chu chu tan ta he bana China pen na ding alin pen hi na hong te A4 size
asadan chu 200 GSM asungam hi 40 plus 10 hi free ang kya means go my 50 set na 50 set A4 size paper bale kha hi la chi le A3 size abran hi ki bang brustroa ai chipa hi le 200 GSM mama hi a size A3 asungam hi 20 set plus 4 free 24 set si chu tan unboxing bola khoi tai paper hin white jelly roll pen si sketch pencil si le mechanical pencil to ani ho hin si le tombo mono eraser so si he pe chan choi tan unboxing bor pon ai bor chai ta en ta he cho hi kin kamang khanai pona mi suggest a pona ti de ham a kona cho selection ka bola hoin pe ka ti select ka bola cho ka order tho hi a hoi lo wang tun ka sai the nai pon cho ho do si choi kan manding kain man zo phat le a result chu hayam hoi lo hom ti sin he no ma le comment a khon hi se min la so a price ho hi ne nong ga le Amazon a link pa ho description a kan ko din cha pa na ho abon chi ka hi kan ko ding hi ka na visit na bol ba na de wa ne ki cho theo he bona arts ka gong lu da hi tham pa sei ka tin arts hi class 6 to 12 11 12 ho chan hi kana bolin chila chu ga kana lunglut ma jing in hoi ta kana bolin drawing ho pencil drawing or hilwale color painting ho kana bol chin hin la 11 12 hong ki sai jo apana college hong ki kaya hile all hong ki dala art hi ane ki bol ta lo hin tu kum July apan ai tu July la chu ko tha bia ko hong tha lu hin ko chi kong tha lung lu na hi le ho so people bro min lun sing son ama ko na inspire ka in ama video ho il ama achievement ho ka hin mo ko na kong lung lu tha ji a kong ki tha par he in si art kong ki pat na hi July first week la kong ki pat ban hin drawing a pencil in stationery ho pencil ho ai lo len drawing notebook ho hi kan ka hin la kho ma cha kong ki thim chu hin chi kong ki thim chu no ho chu ka hin koi ding hin an ve ven lang la chai chan ne ve ven lang first July pana kong ki pat na lim tham kha July sung kon ka lim tham kha ki thim chu nan ten kan ka hin ji in drawing paper khat ka hin sun di min cho chu ta kan ba sa ding hin hoi wa hoi pon ki thim chu na kan so hin chi drawing book stationery ki mu mai ho hin chapang ho ti tan ten ki July stationery ho ki mu ka la chai kong ki thim chu cha ka ji ho chu khanin je pen chi ka ji ma sa pen pana mi sidang ki thim chu hin chi bana color butterfly chi pencil hin chi let me figure eyes to open eyes. Say let pe malim ki thim chuna ka ji bana chulu hi
chan chu hin ba na hi chilai ya chia tha pa hin ta tha pa hin khat bo ka ji do man hin chi chi lim ho si kan ji na ka man ho choi le kan ba sa de ta choi chi lo chi te chao lo chang ho bo hi ka man he chi stationery ki mo mechanical pencil ma hin chi 0.5 mm a pencil grade choi ya le HB ho hi normal ti du tan te malai chi wood pencil a choi le apsara chung HB ma chi to a kha asadan itele hardness ki banga hi ani ne HB a hin chi pa hi la anga thampat nga jep ja chu thil aniau cha cha ji nga ka man ji hin chi ba na chi shading hi lo le alit ho anung lin ho tamang su na chi te ni ka man ka ji al eraser chui le chi normal eraser ma apsara tia stationery ho ko hin aneu ho tabang line neu ho tabang highlight ho tabang ti pa le ka eraser ka kya ne wa ta ka man ni wala soft na ding a chu materials lo ji a chu chi earbud hi choi ka man jin abana chi pencil te ni hi a vom zo ji lo ja chu color pencil a black ki tu ji pon chi a chom be aga chi ji na pencil graphite pencil to ki hon lo hi no le chi color a pa hin chi black color hi ka mo ka man ji ka ma ka na man ji hin wala alin ho tabam amai ho tabam hi lo mun lin ho tabam a soft na ding a chi tissue paper so hi ka man ji chi bo se ri ka mana lin ho cha ka su he oi wang hoi lo mai thei ta hi athi lo cho yo si ta ja hi cho yo siong ki mang le ling wang hung hoi chom le tan te ti ka ging chain chen chui tan thil ka ji ho jong kan ba cha chai tan ka man ho jong chi pi pham ting he na mu ta be ta hi a china dinga ka sei ngom chu he le kang ki pan ti ka ina lai ja chu kalung ru na a hi ti de ha thanu na ji a chu ka thanu na ai he pya ta san na ai nei za la sum le pai hin tu cho yo si cho na dinga hi ken sum pha chang ka nei pon in ki thopi hon thangwa khana in to pi wa cho he ka cho do he in anu ho zo sin sumen to za la to na he lunga ka na gel mai chu mi ta ka mu hi tan cha ma ba na jong he al ka ngai to ba chi be na dinga ka gel han ta he ka hung chi thei dinga ong ta jin ho zo si za la he jin ki pa to ka sein tu nya unboxing in bol na ri chan chi tan tin cho chu koi tabang thil ho chu ade ma la jak sei ma chu description ai bon chi ka link kan koi so ke thing amazon a ki mu hin cho si amazon a ko order hin ke cho si hi na dei wa le description a link a pa na ni ki cho theo he a china kai sai hin tin chan chi tan tin video a bon chi ka ki pat na pa na ki china chan hin pel thung ki ho yo si chang ki pa tu ka sei tu ji chan tu nya ding hin hi chan hin chai ta tin na bon win